Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagulugudak ka dakwana ko. Imbagak nga agsubliyak iti balay ti kabagyantan. Nanay, kumusta niya, Althea? Kinapudno na. Sa anak ang nakapakalagan ko na itay. Nasa pangabit anapan iti pakanan. Kasta ka di, nanang? Kailiw na kamutan ni Althea ang makita. Nagruna ka ni Toro agayom mo. Nanang, saan pa'y nga itati panagparang ko katakwada? Miguel, tsak amunoan niya ti Rombag nga ipagakan ka. Tapno sardeg hamon ti ar-aramida. Nanang, Manipod ita. Di kan palubusan pa'y nga umadayo kanya, anak ko. Ay, nakaluto akaw. Adda ngamin sumangpet a bisita kita. Patsyag, magustuhan ti ina ni Miguel ti native a manok. Ha? Adda tataw lang ti aso. Ay, dalapit. Isudat ti sumangpet. Sana bali. Tanay sa ganak mo't amin ay. Tay talangan mga ti aramidon may. Tinasayaat. Sumiripak man kit di ititawa. Kitag, luisudan ti agturong dito. Ay na, pasensyakan dito'y kalapaw ko, Kapsat Amalia. Di nakpakadanagan, Kapsat Catalino. Ay, nagpintas gayam ti ina, Miguel. Nagubing pa'y tilangana. Ay, mabitlag. Amok amabisin kayon. Magidasara ko niti kanon tayo. nanang, nasingpit ni Tata Catalino. Awan ti agbalin a parikot yo dito. Sa maysa, ado ti mabalin na marami dito'y kalaong. Nagado ti mula na anak natin. Nadlaw ko ba't ita? Itay sumungad ta nga agturong dito'y kalapaw. Oray saan ka namang panidya tiyandaan? Taadan nakasaga na alutuan iti arubayan. Day talaangan mangpuros ti aramida. Miguel! Kapsat Amalia! Umay kayo dito'y kusina! Mga tayon! Mapantan nanan, agay-ayaban ni Tata Catalina. Nagluto iti tinola. Wen anak ko. Ay na, mabisiinak mutan. Tane, nagadayo ti pinagnata ang nagturong dito'y kalapaw. Kastagayam, anak ko. Itinalawa karayan tinakakitaan kanyak ni Tata Catalino. Iso nga utang ko tibiyag ko kenkwana. Gapo iti dayta na pasamak kan ka. Siyak mat ti kinamag dagiti boyot ni Don Braulio. Nagtali na udak iti sumagmamano nga aldaw iti mansyon. Nanang, Inulpitan nak ti awanan bain a demonyo. Imbagak lang aroden ajak amuno sa ino ti ayan mo. Ngam impupok naklata iti silid. jak amuno kasano ana amuan ni Don Braulio. Ada kayo ti inak, nanang. Tapay ngayon pakimag na kayo kanagiti buyot na. Anak ko, Tila nga day ti isip ko. Ket nakita siguro dagiti buyot na. Akadwayo ni Toro agayam ko. nalabit akasta. Sana bali nanang. Addan tulat taal daw day ja Don Braulio. Sigurado ti amin. Tapno ang gibusan tibiyag na. Aniya, Tikas kan kuana a demonyo. Nasken lang nga matay. Awan ti karbangan ti demonyo nga agbyag dito'y rabaw ti daga. Diyos ko. Kasano nga tanga ibagak kan ni Miguel ti amin. Apay nagdumog kayo matan, nanang. Awan anak ko. Adala ang nalagip ko. Iso nagdumugak.
Tinasayat. Maturog kayo, nanan. Nakasaga naman ti pagturugan na. Nakaturog may laang tinam, Miguel. Nabannog lakit ti anagnag na. Anak turong dito'y kalapaw, idi kalman. Nalapit akas ta, Tata Catalino. Ala, mabit lang. Tay nakitaan no da itlog ti manok ko. Tay sunti prito kapag armosaran tayo. Tata Catalino, Oh, apay Miguel. Aday bagam. agyaman ako na iti kinayang bagyo. Ay na, di mon panunutan day tabaro. Kay kayat ko pa ikit diti kanta ayo iti inam dito'y kalapaw. Mabit lang. Tay nakitaan jay bake. Bareng ada itlog ti manok ko'y jay. Toro, kumusta nga tani Nana Amalia? Diyak man na nakita pimanaw. Sana bali, ma'am. Imbaga kanyak idini Nana Amalia. Na ibagaklangan kan ka, pumanaw. Aging ka ita. Diyak pa'y lang makaid na. Gapo iti imbagbaga ni Nana Amalia si bibiyag ni Mikel. Aging ka kadita, ma'am. Agduwa-duwa ka, asi bibiyag ni Miguel. Well, yamin. Pulos asaan ang nagpakpakita ni Miguel kada tayo. Amang ano na ibagalaang ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Gapo iti iliw na iti anak na. Ma'am Althea, Ngamin, no talaga si bibiyag ni Miguel. Nagpakita ko man. Mangnamnama akpayan nga agparang kada tayo. wah. Oray syakmat, ma'am. Adamot pa nagduwa-duwa asi bibiyag tigayam ko. Awan ngamin tinagparang a Miguel. Idi nagururay kami kin ni Nana Amalia iti lugar apag sinarakan da ko, ma. Anya, Diyak kayat a panunutan, ma'am. Amadadadawilan ti panunot ni Nana Amalia. Ma'am Althea. Nana Rosalia. Manipod simbang tayo ang nagkapoy jay pakanaan. Nagtugaw ka nakadumog ka matlagtan. Apay ka day. Nabanog ako, Nana Rosalia. Diyak kayatan di agpanunot pa'y. May panggap ka ni Miguel. Anya, Kaya't kon nga iwaksi isip ko ni Miguel. anya. Naamiris ko asyak matlaang tinakakaasi. Na isulatan ti pampanunutag. Natayan ni Miguel. Jakpat yan asi bibiyag. Ma'am Althea, Nabambanugan ti puso kan ti isip ko. Mariribo ka naklaw na yan iti mapaspasawa. pagkalmaam ti reklama. Kunak no agtalnan ti alimutang iti biyag ko. Gaputan na amwak kanina na Amalia si bibiyag ni Miguel. Ngampal sulaang ti amin. Awan ti kinapudno na. Nagsangsangit itay ni Ma'am Althea Marcelina. Ininutan ang malawlawagan di isip na. Kapoy tinapasamak kin ni Miguel. Gusto lang ti pampanunutan ng aramitan. Lipatin na ni Miguel tanabayagan anatay. Tauray siya, tsak mamati si bibiyag pa iti anak ni Amalia. Agpapada tayon ang maburburtiyaan. Kapoy itimbaga ni Amalia asibibiyag ti anak na. Nikit di Althea ti andingayam Rosalia. Amok analaing ka amang bagbagakan ko ana. Ibagam alipatin nan tinapalabas. Tati napalabas, agserbilaangan alakip. Ti masangwanan, ti rumbang apanunutan. Saan kat at tinalpasan. Ay, pinaybayak. Ngagmay-maysay ti silit na.
Awan ti pagbanagan ti araramidan ni Altea. No ni Miguel Latan ti adda iti panunod na. Ay, madadaol lang ti diskarte na iti biyag. Marcelina, Ala, saan pa ilaaday tati pagsaritaan ta, Rosalia? Malagip mo ka din ni Leonida. Akadwa tayo iji mansyon. ay katun apay kitin amalipatak, kat gayam tayo umatay jay. Napan itay iji pakanana. Kadwa na dagiti babae asingin nga po ko na. Kasta ka day, kat kumusta ni Leonida? Nadakamat mo kumaa, ngagnanaudak dito'y balaybaw. Wan, naibagak kan kwa na dayta. Imbagak nga rod kan kwa na nga umaymot agluto iji pakanan. Natangdanan tayo. Ngam nagado kanu ti awiren na nga apo ko na. Ay na, kailiw kumatay na makita ni Leonida. Anya nga kantila nga na ita. Bakit matan akas ka data? Wan bakit matan akas kadata? Kumusta, Billy? May libas yung matlaang ka ni Jaime? Saan, boss? Marigata ni P1 Castro nga garamit ni Tanda. Naskan ka na umabayadan pa dagiti daduma jail guards. Tapno nawaya makalibas ni Jaime. Manunti ka sa pula na kwarta. Pamilmilon nyo iti kwarta ng iti daduma pa'y a jail guards. Tapno mailibas yun ni Jaime. Ket makarugi kayo matanyag hold up iti bangko kas kanang karnap. Sige, boss. Aramidak ti bagbagayo. Awagak itamit lang ni P1 Castro. Kalpasan na mabayadan dagiti jail guards. Isudan ti makamo amang ilibas kani Jaime. Wen, awan serbi ang mabayadan dagiti atat tao no di da mailibas ni Jaime. Tubiyag, ti bayad da. Basta lakit ti ang paligid da. Miguel, natalnan ti barokong ko. Italahaan manan amarik nak ti kastoy. Kaputa ka din na kamanan. Nanan, May salaan ti kitawag. Sapay la kumataman pasin na ito'y nararamdam. No anyaman dagiti narugyam. Lipatem hun. Ang biyag tayo kuman ang natalinaan. nanan. No ti may papan ka ni Don Braulio. Di mon patuluyan ti panagibales mo. Siya kun ti mangibagbaga nga inam. Dakkel ariribok ti mapasamak. No agsango kayo ka ni Don Braulio. Anya ti kayo asawan? No mabalin. Likli ka mo ni Don Braulio. Baybay amon, itim ati nga aramid na. Nanan, di kayo maawatan. Apa aliklikak na dya tao? Managdakdakas ni Don Braulio. Iso ti Pangulo dagiti sindikato. Dengganak ana imbag. Iso nga ibagbagak kan kaalikli ka mo ni Don Braulio. Gaputa. Gaputan niya, nanan. Lipatan pa lang kinaibagak anak ko. Awanan ti maaramida. Tadimtengan ti pagbutbut nga ama pasama. Nanan, mabalin ka di nga ilawlawag mo anem bagdagiti bagbagam. No dengganak katliklikam ni Don Braulio. Ibagak kan kati kinapudno. Ano niya? Miguel, di mon urayan nga agsabat tinalan yu adwa. May santo kada kayo ti agbabawi. Ngam amangan no naladaw ton ti amin. Nanan, Amamok launay ni Don Braulio. Ulitang anak ko. Likli ka mo day chay adimonyo. Itatana sa papay. Pangaasit. mariribo ka na kitimbaga kanyak itay ni Nanang, Tata Catalino. Eh, parok. Natimod ko itay dagitim pagpaganakan ka. Tikli ka mo ni Don Braulio. Itata na sa papay.
ta tinangag ko itay. Tata, Naunag ti kay papanandag iti balikas na itaykan ka. Pero, tilang tiyak mawatan. No apay aliklikan dayjay adun Braulio. imbaga pa'y ni Nanang. Ngam muna launay ni Don Braulio. Ah, Jak impagarot dahi tang ibalikas ni Nanang. Manipod kinaubing ko. Italang amang ngagak ni Nanang ti may papankin ni Don Braulio. barok. Naamamok ni Don Braulio ang managdakdakas. Ado ti pinatay na tripulanti iti barko. Nagado a kontrabando ti kargada kadag iti military truck. Anya? Nabayagan day tapagten. Kadwa na idi ni Congressman Marasigan. Sigon pa iti impormasyon anamwak. Agkakabilag nga armas dagiti kargada kadag iti truck. Diyos ko. Naglabas ti sumagmamano a bulan. Nasiputak dagiti buyot ni Don Braulio. Nga da sinanabda a container van. Saan da nagbaligi? Gapot a pinaputok at idaadagos. Ay, nagdakas kaya matao ni Congressman Marasigan. Takamon ti pagbutbut nga na sindikato. Saan lang nga day tati naramid na dya, Congressman? Ado pa'y a klase ti kinadakas. Tata, tilaag maramidak. Lapdak ti illegal nga aramid da. Jak ita kabalan aripugan ngagmay maysa. Iso aka sa pulak dagiti mapagtalkan nga impormante. Barok. Ni Conrad ti pagtaltalkak nga impormante. Ngam gapo iti napasama kanyak. Ipagarop na lakit din, anataya kon. Nabayagan nga minasanak ang nagparparangkin ko na. Miguel. Kalpasan ti panagpapigsak. Manipod iti nakita nak iti karayan. Inawagak adagos ni Colonel Maravilla. Impakamok ti napasama kanyak. Anya? Iso lang ti makamua si Bibiyagak. Ada saritaan mi kini Colonel Maravilla. Kat iso ti mangmangted iti kwarta kanyak. Tapno ituloy ko ti mang siim kadag iti itta, iti kagimungan. Ay, kas tagayam. Isumat lang ti nang ibaga. Ano mabaling? Sanak pa'y ngagparang kadag iti patpatgak iti biyag. Aging gaasa na malpas ti misyon ko. Anya? Tata Catalino. Jak amo ti pagpatinggaan da iti ngar aramidag. Saan mat nga amo ti biyag? Tunggalad da aramidag kontra kadag iti kabusa. Kanayon ti panagkararag ko. Asapay la kuma. Tamailiklikak iti disgrasya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hector! Adya kay teramidan me! Liman nga daw, saan kami ang nagtakaw? Relax lang ka doon. Agpaliyok pa iti balay dala kay Catalino. Kapay di. Kasarsaritak idakin ni Miguel. Tapno nawaya kayo magtakaw. Lalay nga tiyag pamarang ha. Awan ti maarami tayo, no? Di kagbaligi ti day tapanggap mo. Wen, araramidak mo ti amin kat. Amuyo day ta? Narigat gaya makalaban day di ata. Amangan kitim no isu di ibagpagada ang misteryoso akila. Hector! Makita tayo ti kabalan tayo dyan nga aramidan. Lalay nga ti kubal. Wen, nakamawak day di ata. Nagsimple lang akit kita ang tilangana. Kabailan na ganti pamatay. Lapad na dyan ti panagtakaw tayo. Ano? Urayin nyo ti senyas ko na mabalin yung tagtakaw. Mapanak ijay kalapaw nila kay Catalino. Sino dyan napintas abakat akasarsaritan ni Miguel? Na kay Catalino, ha? Ina ni Miguel dayjay. Hindi pa'y naminsan ngal daw si mangpet dito'y kalapaw. Uray na paenganan. May asim pa ako nada.
napintas lata. Nagpudaw. Kan pangulutan tibok na. Eh, Hector, yung kursunada ti panangkitam kan ni Amalia. Uray mula kagatan ti bibig mo. Kas kalasaan anak kakita, iti bakit anak pintas. Lakay katalino. Kasla jakpay kaya ti agawid. Agtalina ay dakpay diti kalapaw mo. Aging kay iti madamdama, ha? Agawid kan, Hector. Saan da ka kasakulan dito eh? Nagpuskol ti rupang agparang-parang kanya. At awan mo't la respeto. Agyaman ka kit di ataw awagan ka pa'y iti lakay katalino. Oh, kasanong yun bernasang kalatan itinagan mga katalino. Oh, Anya? kababain mo't kan ka, katalino. Sana ko niyag bayag. Diyak mo't kan maurin ni Miguel ang makisarsarita itinalapsat ngayon, nana. Anya? Iso abaliwak tulangan ti umayagpasyar dito kalapaw mo. At danto imit ko arosas para kanya maya. Inak mga ayaw ijay bakir. Panaibusan ti pagsungrod ko. Hingga sa ganak ti imot ko apalsi. Maramat ko na ito oy. Kadagiti na rongsok nga ayaw amang dangran kanya. Inasayat. Surutat ti dasdas nagturong ijay karayan. Palasiyot. Ha? Imot. Hector tinakatugaw at inagrungarong aramo, tinangato akayaw. Nya kay tiraramidon na dita. Inasayat. Aliiwak man day tatao. Aglingay taklag ito. Sana balay. Tanakalingay dak itinapos ko labulbulong. Dayjay. Nagsisim. Pumalangkyaw. Diyas kay. Tilakit di ba ka nakapagod iti poon ti dalipawan ti sipsiputan na. Dakas na ito yan. Ang mga nutakawin na ti baka. Ngamjak itulog amaala na ti baka. Palsiitak day tangag tatakaw. Baka ni Usting kinakapagod iti poon ti dalipawan. Uray klaro na iti kakadwak anangala iti aramaten mi amang parti iti baka. Ilan talina ti ibati mi. Masakit sa pati at tao. Ijay ako. Anay ko! Timogin ko! At na ng palsit kanya! Anay ko! Nagtarayan ti loko, Hector. Ibagi na lang ti punpun ti real. Ngamtimot muging na tinapuntaan. Dayjay ti maganap tiyag tatakaw. Pumalawakit din dito'y. Puloy ko ti mapanmangayaw. Maglakit din. Tanapanunot ko tinanglintag iti dasdas ng turong ti karayan. Ay, tano saan? Diyak ko man nakita ni Hector nagpalpaliw iti takawon na. Katinagtimag na. Tamang ano at masalaw ko ang kakadwa na. Ay, narika tayo. Anay ko! Oh, nagsakit timugin ko ang napalsitan. Anay. Teta! Sabi nita! Nagsabi nga di pa nagtara na, Hector! Nagdakal mo tayo tatugal mo. Ikaw? Sino tayo ng pasiting ka? Agsaka na no asino man day dyan ang palsit kanyak. Patayot, kawanan ba yun? Amangan no, al-aliati ng palsit kin kayo di kabakiran, Hector! Anye? Kaya't mo tadugulan ka, ha? Ay, ko ha, ang angawan ka lang, si Kamad. Basol yun dito yung napasama kanyak. Abada kami ti papasok lamay. Kami matagtog. Nagbayag kayo ng alay iti aramatan tayo amang party iti takawan tayo kumaabakan yung sting. Dito klihoy kami. Ngayon saksak ba yung kuma? Saan ang napasama kanyak ti kastoy? Kanto nga tuklihoy. Anay ko, nagsakit na talaga. Ala, igatangan takman kiti iti ino magnarak. Tapno jak unay marik nati sakit ti ulok. Di kanti mapan tuklihoy. Hoy, tukli hoy! Sikan ti kumatang!
Idi pa'y langawan ti panagtalag ko iti dayjay Hector. Amok ngagpampamarang laing. Ay, impadlakit ting. Tanasiputak iti daigdig akan itaw. Ay, tanusaan. Tinakaw na anjay baka ni Usteng. At dapay sa bali ang nadlaw ko kin Hector. Idi pinasar ni Congressman Marasigan ti kalsada amar aramid iti baryo. Inasitgan Hector. Ket nabayag ti panagsarita da. Wen, malagip ko dahi ta, pero Sigod a tao ni Don Braulio ni Hector. Isungam-am muna ni Congressman. Awan ti panagtalag ko iti tao ang nagbalin a pusher dagiti sindikato. anya nga ron ti panggap mo nga rami dun itay ti grupo ni Hector. Pero, No matiliwak idang agtakaw. Sigurado ang malungsot da iti pagbaludan. Ngem no lumaban da kanyak. Aramidag ti rumbag kadakwada. Ariklado, Congressman. Saan na parikot na ito? Wen, Congressman. Umay kami kadagiti paparkada. Ayos ah. Bye. Ay, ayos. Ano ti nagsarita nyo kini Congressman Marasigan, Hector? Mapantayo iti kabangi ili. Ayos. Napatag ti baga kanyak ni Congressman Marasigan. Ay baglakit din na. Ay masidagakan ko na idi imay dito yung baryo. Kat pinasyaran na ti mar-aramid a waiting shed ken kalsada. Bilib kami talaga kan ka, Hector. Alright, Congressman. Amamam. Huwag niya pwesto. General pa lang idi ni Congressman Marasigan, am-amo ko na. Saan lang ani Congressman Marasigan ti am-amok a leader dagiti sindikato? Adu da bay! Anya? Oh! Talaga? Ala, nagsagana kayon. Sarakan tayo ni Congressman Marasigan ijay kabangi-bangayli. Congressman, nginginaan na restaurant din ang ipanam ka na kami. Nabayag ka panawin na di kam nakastrek iti kastoy a klase iti restaurant. Hector, agnanayon to nakastoy ti panganan nyo kadagiti barkadam. Congressman, Ngemsong batam pa'y nga umuna, ti saludsudekken ka. anya ka din ito, Congressman. Nabayag nagtrabaho ka kini Don Braulio. Saan ka di? Pudno da ita, Congressman. Ngam, idi da ita, Amok, di ka ba alam? Manipot, di naibalot ka. Binaybayan na kamatan ni Don Braulio. Gusto ka di? When, Congressman? Namwamot siguron, di susikmi kini Don Braulio. Nabayaga panawan, ang nagserbi akin kuha na. Ngam dinadahil na ti amin. Congressman, Agtrabaho ka kanya. Ket bayadan ka iti dakkel agatan. Basta agtungpal ka iti amin abilin ko. sige, Congressman. Nabayag mo ito na panahon na Jack nakapagtignay. Nasayat nga rod no kasta. Aguray ka. Anya tinapasama iti muging mo. Da ito, Congressman. Napalsitan. Aniyan. Ngam, Jack nakita tinang palsiat kanya, Congressman. Ala, sana na dahi tati pagsaritaan ta. Bilinam nga rod, dagiti barkadam, tagsagana da. Ibagaken ka ti plano, tapno makasidag ka kini Don Braulio. Kalpasan ti panagpamarang mo. Patayam, dayjay alakay. Anya? Kabalam ka di nga ramitan tayo ta. Congressman. Nakadudag iti boyot ni Don Braulio. Nang runakin ni Billy ang makannawan na. Abangan no, awan ti panagtalek na dyan kanya. Parikot mo dahil ta, Hector. Isungaro da bayadan kayo itidakkel. Tapno ti grupo, ti bang patay. Kini Don Braulio. No kasta nga ron. Kasapulak niya nasiglat a lalaki di lugar ni. Amo yung Congressman. Awan ti kabutang da di at taon. Asino dahil ta nga ipagbagam.
Sang nga ili iti lugar mi, Congressman. Makipagnanaag lang iti may sa alakay. Nasubok kung ti kabailan ni Miguel. Anya? Miguel Kunam? Wen, Congressman. Nakaginubal kong dadya tao. Bilibak. Nagpartak dagiti garaw na. Kasla, soldado titigtignay na. Anya? Kinapudno na, Congressman. Iso tila pwede ti panagtakaw mi. Kasapulan pa'y amakigaya magkankwa na. Tapno lang makaluban ti madingar aramidan mi. Kasta ka di? Uwan, Congressman. Tigag danag. Kasaritak to ni Miguel. Maipanggap iti dayto abanag. Mabit lang, Hector. Oh. Apay, Congressman. Kaya't ko makita. Dinagdagamatem ang agnagan iti Miguel. Jak makaturog. Pampanunutek day imbagay tayo ni Hector. Nasiglat. Kan kasla soldado titigtignay. Tidakdakamaten na ngagnagan iti Miguel. Malagip ko timbaga kanyak ni Mayor Carion. Nagsarita da kini Don Braulio. Nakita ka no ni Billy ni Miguel. Itinalawa parking lot. Hagam. Saan? Imposible asibibiyag ni Miguel. Oh. Dakas ti agparparik na kanya. Enton bigat matlang. Kasarita ni Mayor Carion. Abaya keselamatan tamagan ka, Congressman. Anya kati tinapatag nga ipagamkan. Imbagakan ka iti. At dahil ti ulo dahi jaya Don Braulio. Gapot ay imbaga na si bibiyag ni Miguel. Aniya. Ken ako nampay, apakanagsakan ni Don Braulio. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Wan, Congressman. Ang mapit lang. Diyak maawatan ti jarmo ita. Ang launa ti pagpare-pare ko tam. Mayor, akluneg. Adda panagamak ko. Amangan nupod numata si bibiyag ni Miguel. Ya. Amangan nupod no ti atap mo. Ani Miguel tinang patay. Kadagiti daduma apuyot ko. Relax, Congressman. Awan ti romba nga pagdamagam. Di mo pa'y napanagnakan ti amin. Ti saludsod. Nakita mo ka din as si bibiyag dayjay at tao. Saan pa'y? Maglagayam, Congressman. Iso ti makunak, agtanang kalaan. Di ka pa iluyos, iti panagdamtanag mo. Tamangan no dayta, ti pakaisag makap. Uray kon, dito'y parking lot ni Hector. Talaga dakis ti agparparik na kanya. Kaya't kuha siguraduen ti amin. Congressman. Nasaya ta simmang pagkadagos. Apay ka ti, Congressman. Kaya't kung nga ikuyog mo ti may sa taok, amang kita iti bagpagam ngagnagan iti Miguel. Anya? Ngam di kaya't padlawkan kuha na. Narigatan. Amangan no ti bagbagam kanyak a Miguel. Ket iso ti mortal, akabusor ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana matagtagar iti driver at dinutukan ni Congressman Marasigan. Amang paliyog kin ni Miguel. Diyas ka. Maburbur tsanak iti kinatawa ni Miguel.
Natakamat ko lang tinagan na ni Congressman Marasigan. Nadlaw ko, anagamak. Ibaga na pa yun ani Miguel Timortal akabuso na. Kat nadlaw ko mat ni Miguel. Interesado la unay kadagiti nadakamat ko as sindikato. Intudukken ko na dagiti buyot ni Don Braulio. Iti saan na nagbayag? At nang papatay kadakwad. Diyak masigurado. Doon ni Miguel tinang patay kadakwad. Pare! Agsik ko kayo timakanawan mo. Asidagtan ni Tibariono. Diyos ko, grupo ni Hector ti Antong dito'y kalabaw ka. Ditoy. Damot ka barbaro pa kadwada. Tiglang Ditoy, pasensyaan nyo na. Naman ang samot ng tinaramit ko kadwada. Sa payawan ka, Miguel, kanamalya. Lakay Catalino! Woo! May kami man! Sangwag latay dan. May kami ko na! Amo kada ka lang kita unig ti kalabaw mo! Ay, mabit lang, Hector! Kumwara ka! Itay payap imanaw da Miguel kanti inana. Siyak lang tinabati dito'y kalapaw. Kastaya! Wen, mala. Mapalin nyo ti pumanaw. Tawan mo't dito'y tigagarayaw, Hector. Nagpastos kan lakay Catalino. Ah, Sangsangpet nilahin, papanawin na kami. Urayin nilahin ni Miguel. Diyos ka. Ang siit mo, ti adda iti diding nila kay Catalino. Apay, anya tikit kitaan, Hector. Lakay Catalino. Kukuam ka diti palsiit ang nakasalukat iti diding mo. Wen, kukwak. Diyos kay. Nalipatak mo itong intulin ti palsi ikaw. Mabiit man lang lakay Catalino. Apay, Hector. Kasladyak magustuhan ti puloy ti angin Sa balit agparparik na kanya. Agpudno ka man kanya. Sika ka dito ng palsiit itimugin ko. Anya. Ay, tsaka mo ti bagbagam, Hector. Apay akin lahat alim mabaga tarupam. Madlong agliblibak ka. Sikamat, Hector. Anya kumangay ti libak ko kan ka. Dak kayat ti ulbut alakay. Amon da ita. Iso ada ito. Ikaw, anay. Agyaman ka. Kamay sa lang adamog tindisok kan ka. Inton maminsan, da ito. Tsapal tumaon. Wen, ipakita ko lang tapno amon dagbuteng. Hoy, lakay Catalino. Tandaan nam da ito yan. Sa anak abundang abang paltog itilakay akaskan ka. Laglag! Nasakit pa ilang tirusok ko. Gapoy ti parang danog kanyak, Hector. Miguel. Inulit naman ang tinaramid na kada kayo. Sana ko na nagtimot itay baro. Inkasanang amin ti paltog na iti sangwanak. Aniya? Kinapkatawan da dagiti babarkada na. Sika ti gagara da itay. Idimbagak ngawan kayo kani Amalia. Nakita ni Hector ti palsiit iti diding. Nalipatak namin ngayon dulen. Di ka madanagan, tata. Inulit na tinangkabil kada kayo. Iso nga ulit at mati naramid ko kan kwa na iti. Jak pakawanan ni Hector. Sigurado abalsan na ka ni Miguel. Di ka pwede pa ng kabil mo kinila kay Catalina. Talagang yung gagarak tikas di kakadwa. Itikas ta. Iso ang mismo ti umbastitag kada tayo. Kat bigbigan ni pare Damaso. No isumot lang ni Miguel akabusor ni Congressman Marasigan. Sabagay, may teta na panunod mo. Lain ka talaga. Di kay butan kan ko na. Addan padrino tayo.
Get ni Congressman Marasigan ti makamu kada tayo amin. Ayos nga, Hector. Saan kami ngagbutang kini Miguel? Iso relax kayo lang kayo do. Siya, ti makamu iti dayjay at tao. Kotse ti nakaparada iti batog ti pagnana dan ni Hector. Asino nga ti akin kotse iti dayta? Jay lalaki ang nakatakder iti terasa. Mailasin ko dayta. Anya ti aramiden dito iti buyot ni Congressman Marasigan. Kimapang ka din ni Hector iti grupo ni Congressman. Sabagay, sigod a buyot ni Don Braulio ni Hector. Isuasaan ako na mas daw pa'y. Kakadwa! Kitaan niyo man ti tataw lang dagiti aso. Siya ti tataw lang dagiti asa. Di ka bakit? Rimuaren dagiti kakadwan Hector. Saan da ka basta makita iti naglamangat? Armado da. Katnuad da mapasama kararet. Ado dagiti may raman nga inosente. Kita ba nabagaton? Addan to pa'y sa bali agon daway. Tapno makumprontar ko ni Hector. Gapo iti inaramid na kini Tata Catalino. Tata Catalino. Naitulod mo ka din ni nanang ko yung paradaan ti Chip nagpakabisera. Baraw. Wan tata. Kinapudno na. Rumuarak man. Adda na patag nga ramidag. Ala, si Kalata ti makamaw. Duawan no talungal daw sa anak nga gawid dito tata. Miguel, ambok ti aramida yun. Kahit sapay lako ba, takanayon ti panagandan mo. Nakita tinsaganam apaltog itirabaw ti papag. Tata Catalino. Sapay lako ba, tagbaligi ka iti aramida yun. Hector, saan mata nagparang? Wano imasidag ka na tayo ni Miguel. Kalpasan ti panang danog mo kinila kay Catalino. Wanyaron. Ngam saan na bale? Adda na panunot ko awagas tapno siguradon ti amin. Ano nga dito awagas? Baga mo ta? Ang mga no palpak dito. Saan na pumalpak ti na panunot ko kakadwa? 100%. Surutin na tayo day Jam Miguel. Ibaga mo kami nun! Bagamon. Doon nga kayo. Tailaw-lawag ko kada kayo tinapanunot ko awagas. Duangal daw, asa na nagaw-awit ni Miguel dito'y Kalapaw, Hector. Sa dino araw tinapanan na. Ay, imtsak amaw. Bagamon. Di dapat imbaga kanyak. Mabit man lang. Anya launay, ti masapul mo kan ni Miguel. Saanan ang napatagday taas aludsod mo lakay Catalino? Kakadwa! Kamaganyo niya kay Catalino! Kawan! Hindi nakikamaan! Natayaw! Anyak aramidan niyo kanyak! Hindi mo kaya timataruan! Sumurot ka lang as itatalugod ka na kami! Lakay Catalino! Sa dino ti pangipalan niyo kanyak? Sa dinaw! Di kan sumanupay si Kalakay. Marang rin nakalanggan ka. Pinton ko, pinatay kan. Awan respeto yung kanyak ka natayngan! Awan babay niyaw! Agtalnakan ko na kami! Di ka matanagan. Aramidan na kalayan nga apan. Tapno mabaniitan ni Miguel. Anya? Kaya't abigbigan to'y driver mi. Tilangan ni Miguel. No isumat lang ti sapsapulan ti amo mi. Ha? Sino ti bagbagam nga amo yaw? Ni Congressman Marasigan. Isuitan ti amo mi kadagiti babarkada. Anya? Ket iti da ito nga inaramid mi kan ka. Sigurado asurutan na ka ni Miguel. Nang ibati akmatan iti surat iti ridaw ti Kalapaw mo. No sa dino a lugar ti pangsurutan na ken ka. Awan ni Tata Catalino dito yung Kalapaw na. Ay, nalapit. Napanidya talon na. Ngam apay a pinanawan na tibalay ang nakalukat. Munay gaklangin. Adda papel iti ridaw. Alag, kat basa tinakasurat.
Kakadwa, urayan tayo ni Congressman Marasigan dito'y abandonado apasdek. Nalabit, nabasa itan ni Miguel ti nakasurat iti papel ngayong batik. Iti kasta, masurutan na ti pasdek anang ipaknyan tayo kinilakay Katalino. Hector, abangan no palpak manan dito ang plano. Da kayo umet. Mamuda kan eh. Awan lao na yung ti panagtalakyo kanya. Mamuda kan. Kaya tabigbigan ni Congressman Marasigan ti ibagbagak yan kwa na Miguel. Iso ang napanunot ko ti kastoy awagas. Angam, kasunod no saan latangag parang ni Miguel? No saan nga parang? Anya pa ilaing tararamidin tayo. Patayan tayo laingan nila kay Katalino. Anya, Miguel. Awan mo't laing ti sirsirbi da yala kay. Sa maysa. Sigurado nga gipulong tumot laing iti pulis. Gapo iti panang kamad tayo kan kana. Sabagay, husto ka. Lain ka. Iso apatayan tayo laingan. Tapnusan nga gipulong kadag iti otoridad. Sino daytoy alakay? Gayam ni Miguel, Congressman. Pagbalbalinan na kadiaman nel Hector. Ni Miguel tiga sa pulak. Saan ka daytoy alakay? Congressman, ilamlamang daytoy alakay Katalino ni Miguel. Iso asaan mi ang masarakan. Aniya? Kinamagmin aday ito alakay. Tapno agparang laang ni Miguel. Kaya bigbigam. No isumit lang ti mortal akabusor mo, Congressman. Umal ka kadi. Si kalakay. Kit-kita anak matlatan. Saan niya umal day ta, Congressman? Tarawit-wit tupay day ta alakay. Agkakapsot ti boses na. Kaslasan amang mangan. Aniya? Awan basol ko kada kayo, Congressman. Waya-wayan da kaon. Kaya't kunti agawid. Kamaudyanan na. Nagsau kamitlahen. Kaya't ko makita ti gayem mo, ngagnagan ni ti Miguel. Sa dino, ti ayan na. Ay, yakab mo, Congressman. Sigurado ka iti bagbagam? Sigon kin Hector, nasiglat ka no ti gayem mo, ngagnagan ni ti Miguel. Ha? Pudno ka di? Yak masungbatan day ta sa lunsod mo, Congressman. Di kapilitan na sumungbat. Ngaman niya nga tatiaramidem, nukunag, apagurno sekon dagiti sakam. Anya? Dak ipaay at tekala at apan nakatay mo. No di kat parigaten kapay nga umuna. Congressman. Yak laim pagarok amaramid mo ti kastoy iti pada matao. May saak lang ano mo amandalon kan marigrigat. Imbutos da kadag iti dagado a tao. Tapno mang tulong kada kami amamirmiraw. Ngem. Ituloy mo, ti kayat mo nga ibaga. Sanay. Yak kayat yung isawang iti dakas. Kaputa may sana nga ato at tao ti kasarsaritak. Andiya. Amo karespetuan ti tao. Nang rona iti kasken ka, Congressman. Hoy, lakay Katalino. Tanangaman ti makisarsarita kin ni Congressman. Bayam lang, Hector. Karbangan da ito alakay, ti agsao. May salang ti batak asaw. Sir Congressman Marasigan. At dantual daw, dagiti managdakdakas ken kunibar. Andiya. Sino ti kunibar nga ibagbagam? Siya? Sikatin ang ibagay ti dayta, Congressman. Nagtured kameten, ngagsawi ti kasta. Apay, di nakadikabuteng? Congressman, tuy kasarsaritam kita. Anya dayay? Kitaan nyo, no asino ti nagpaputo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungan kami patalatang. Jak makita ti kabusor. Makipimpinal ko ganda kiti buyot ko. Ganti grupo ni Hector. Jaske, adaman na napatugan. Tumulong kayo! Punyeta. Ulo tinapuntahan ka dagiti buyot ko. Sana mabalinda ito. Imposible. Nila ang Miguel ti makaramid iti kastoy. Awanan ti dwadwa. Ni Miguel ti karangranget dagiti buyot ko. Si Bibiyag ti awanan bai. Basitan dagiti kabusor ko. Awan magtanti agpapaputok. Amok ani Congressman Marasigan ti adda iti uneg ti abandonado a pasdek. Saan asak ti subsubukan, Hector? Miguel! Ni Tata Catalino ti tengtenglen, Hector. Miguel! Agparang ka! Ipakitang tikin na siklat mo! Tanusan! Pagtugag tayo lakay! Aniya. No talaga mo't lang ang malalaki ka! Agparang ka! Salak ni Bob ti kayo mo lakay! Nuag parangak. Sigurado ang makita na ko ni Congressman Marasigan. Miguel! Amok nga ka dito! Agbilang ang kitilima! No di ka ba nagpakita? Talaga ang patayo kung dito lakay! Amok asa namang rabrabak ni Hector. May isa! Kabalan ka punteriyahan, Hector. Subang ka lakay! Nalayang ang makitak ti ima na anak ay gamit paltog. Anak kapaturong iti ulo ni Tata Catalino. Makitak tilangan ni Tata Catalino. Kasta una yun ti panagdanan. Ano? Dito'y Sumarugtan ka lakay! punteriya ti ima ni Hector. Upat! Iton... Timak! Dayay, nagtaray adagos ni Tata Catalino. Ibibigyaman natin ang taon na tinanong mo! Kirada! Oops! Daytoy mati para ka na kayo! Surutak ni Tata Catalino. Timak! Jakon may garang. Sharpshooter pa'y gayam ni Miguel. Nakabailan na pinaltugan ti imak ang nakaigam iti paltog. Sa dinungatan ti ayon ni Congressman. Diyak mo ito nakita pa'y. Jaske, naglibasan ni Congressman Marasigan. Pinasiwot ng ti kotsena. Pinanawan akong dito eh. Ikagumaak mo ti aglibas. Natay sa amat ng dagiti kakadwak. Endar! Ni Santil, si Bibiyag pa'y. Asid gak, kataglibas kami. Narigat gaya makalaban ni Miguel. Niyeta. Sana parparmata tinakita. Nagbaliw tilangan ni Miguel. Ngem sana nagbaliw ti kinasiglat na itirangan. Nagatidog ti buok kan barpas na. Kasano ang nagbiag ni Miguel? Wah, partakak pa iti panagmanihok. Natayon ti driver ko. Talimmaban ni tayo kini Miguel. Iso ti may isa kadag iti napaltugan ti ulo na. Makamumat ang da Hector, iti nang panawak katakwada. Si bibiyag ni Miguel, Congressman. Nakita ka mismo. Kabayatan ti panagtaray na naglamag. Anya ti panggip mo nga aramido nita, Congressman. Agawid aki jabalay ko. Sana kailangan mapan iti opisina. Congressman, sigurado asap sa pulo na kanda jay a Miguel. Laglagi pan, saan mo nga ganti armada puwersa. Mabilbilang langan dagiti buyot mo. Mayor. Saan ka abot-botan, Congressman? No, hindi. Kat maaramat mo ti bilag dagiti soldado. May salanga sa kadakwada agtabetan at dagos. Wah, sana kung nagbayag. Adubay gayam ti aramida ki jabalay. Panawan ka. Madlaw ti panagdamdanag ni Congressman Marasigan. Italang ang makita kan kuwana ti kasta. Idi supay lati general
pulos nga awan ti kabuteng. Ita ta si bibiyag gayam ti mortal akabusor na Ale Miguel. Aglumangan takrot gayam ni Congressman Marasigan. Apay ngay. Saan mo ito na may kat, ti panagdandanak ko? Nilang Miguel, ti pakariknak, iti kastoy. Gusto ni Mayor karayon. Diakon mausar, ti bilag ko kadag iti soldado. Tanabayagan na nagretiro kas general. Diyak na sa ganahan tirang at itay. No lumaban na. Amangan no madisgrasya klaang. Mabilbilang lang dagiti tao anang laban kini Miguel. Sana pa'y larom rumwar dito'y balay ko. Amangan no at lang itaglawlaw ni Miguel kat matsambahan na. Diyak pa'y kayat ti matay. Aramidan tayo kadag ititarakan nila kay Catalino, Hector. Alaan nyo amin na pakairanudan kakadwa. Kalpasan na! Uramon tayo ti kalapaw na. Well, Hector. Suki-sukan nyo ti unag ti kalapaw na. Nada makita yun ang napapatagabanag. Alaan nyo! Awan iba tayo! Hector, awan ti maala na patagabanag iti kalapaw. Pasingawan kaskas ka na banag ti aday jay. Ala, umadayo kayo nga Ruden. Tasigyaba kong ti kalapaw dahi dyan lakay. Gusto na ang nagtitarakan ko nga ayaw. Kanti kalabaw ko, Miguel. Napagatiag subli ti lugar yon, tata. Sigurado. Sublian na kayo ti grupo ni Hector. Naimimbag matlang no agtalinad kayo pala dito'y balay da tatakabo. Baro, tiyakim at padlaw tidaanag ko. Hindi kasarsarita nak ni Congressman Marasigan. Naging tutureda kasi mong batkan ko na. Tata, Maawatak itan. Napayasyak ti kinambag da Hector. Pinagpalindak nga pan. Tap numaban ni tanda ka. Nagkibaltang ti amin. Ti grupon Hector. Kandag iti pasurok ni Congressman Marasigan tinaparbag. Nagagkaw na iti imbagbagan ni Hector kani Congressman Marasigan. anya timbagana, tata? Lukas pangarigan tanasima ka, babaeng iti bandiig. Bigbigan na ka ni Congressman. No si kamot lang, jay agnagan iti Miguel, akabusor na. Aniya? Sigun pa itinangag ka. Nadakamat ni Hector tinagan mo ni Congressman Marasigan. Iso asaan ang nagpangadwa ni Congressman. Kat pinasapol na ka, iti maysa ka iti buyot na. Nasaya at dito'y palay ko tinapanan niyo, Miguel. Natalgad kayo dito'y. Wen, tatakabo. Awanan ti sabali pa pagkamangak. No sana dito'y. Agpaggad mo tibiyag ni Tata Catalino iti lugar da. Iso adya kon pinalubusan ngagsubli pa ijay. Ampong paraw. Masansa na makita ngagkuyog da Congressman Marasigan. Yan iti daya Mayor Carrion. Kasta ka di. Tata. Ibatik dito'y ni Tata Catalino. Panagkunak. Dayto yung tinapintas sa gundaway. Inadal kong dagiti posible apapanan ni Congressman Marasigan. Iya. Amok mo tenno sa dino ti ayan dagiti bodega na. Inton rabi matlaeng. Agtignayak. Miguel! Hey! Daga sa dabag. Sinapol ko ti kaanak kak apules. Katimpakam mo na tinapasamak iti kalapaw ko. Anya tinapasama?
Nanguram ti kalapaw ko. Kan, ay, awan beteng dagiti tarakan ko adinguan. Aniya? Tigrupo lakit din Hector ti nanguram. Kan nangala ka dagiti tarakan ko. Aglablabesen day di ataw. Demonyo na! Wadala ko ba ti maramidak? Balsik dagijay at at tao. Agtalinag kayo lang dito kalapaw ni Tata Kabo. Siya kunti makaamo kadakwada. Tata Katalino. Ayan dagiti babarkada, Hector. Aday tirwarti opisinam, Congressman. Ken, ado pa'y dagiti kimap pang iti grupo mi. Nasayaat nga rod no kasta. Saan kayo na pumanaw, pay? Agtalinayit kayo lang dito'y ayan ko. Agingga, agbalinen, ananayas ti amin. Di kayo madanagan. Ikang kayo iti kwarta. Swelduan kayo, kabayatan, ti panagtrabaho yo kanya. Congressman, dagiti lima ang lalaki ang nakatakdar iti sango ti ridaw ti opisina yo. Bodyguard mo ka di dagita? Wen Hector, saan lang alima dagiti tao kamang bambantay kanya? Mamaamuyon to amin ida. Ha? Congressman, kada ko madamagag kada kayo kat. Ibagamlaan mo niya dayta. Manipod na ibagak tinagan ni Miguel. Saan kayo na makaid na? Anya ka di talaga ti kinatao day ja Miguel? Oh, Hector, uray agbaliw tilangan ni Miguel. Saan nga agbaliw, ti kinasiglat na itiranget. Itinagtaray ni Miguel ang naglemeng. Nailasin ko adagos. Anya? Saan na nanaskan nga ibagakpaykan ka, ti kababalinday ja Miguel, Hector. Napanig na ka mamismon. Ah, Kunak no napatay kunday ja tao. Ngam si bibiyag pay gayam. Imbel lang dagiti pasurot ko ti bangkay na itinalawa karayan. Kalpasan, ti panang paltog ko kenkwana. Congressman, Siit kadagiti ganwat ko, pay ja tao. Iso ti lapad, kadagiti iligal nga aramid ko. anya nga ro ti panggap yung aramidan, Congressman? No ibagak asapulan yo. Ti yun tumot lam asapulan. Tanasirib day jay atao. No datayo lang ti makasango day jay itiranget. Di tayag baligi. Nasken nga adu tayo amang parmagken ko na. Ah, isumit lagayam ang nagsiglat iti damo mi pailang anam-amo ni Miguel. Saan kami ang nagbalinggan ko na, Congressman? Kan, inrakad na pa iti puunti dakila kayo. Hector, saan akasken kalaeng ti katukad ni Miguel? Sakbay ang makasangpet dagiti pulis iti daytoy a lugar. Nasken na maparmak ko dagiti buyot ni Congressman Marasigan. Nasurok asa nga pulo dagiti armado nga agbambantay iti bodega. Ah, dayjay ti maysa. Asit gak. Kat tiri-tirak titingad na. Aginaya dakla. Sana rumbang ang makadlaw dagiti daddo makakadwana. Iton. Iguyod ko nga ilamang, iti ka masitasan. Kalpasan na. Isublat ko matimaysa. Duan tinapatay ko kadagiti gwardya. Sana ka basta makaasidag itayan dagiti daddo maabantay ti bodega. Hoy! Asino ka? Paltog ka kadagos. Ano? Ano nang wrong na tayo? Magbumaras kayo! Nagabi da tayo. Nagapo dagiti pangan alalaki iti likodan ti bodega. Paltog ka dagon. Daytoy mati para ka na kayo. Parayak nga laan ti armalay tinapaltugan ka musor. Kinamado! Dayjay tinangpaltugan niya ka. Daytoy mati para kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Aramatek tete ang granada. Ipuwak kong ka. Parakunak, napasag daminan. Inton madamdaman laeng, sumangpetan dagiti pan nakabagiti ni daga. Pumanaw akon iti daytoy a lugar. Congressman! Oh, kumusta tinangibaw-nakan ka? Congressman, diya ka mo no, kasanong ibagakan katikas to eh. Apay Hector, anya day tang ibagam. Congressman, awanan na kitag bambantay iti bodega dagiti kontrabando. Anya ti kayat mo asawan. Congressman, nataydan. Aniya. Sigon ka dagiti agimdag iti dayja lugar. At na napasama ka pinaltugan iti rabi. Agam kasanon, dagiti kontrabando iti bodega. Nalapit nga awan matin dagiti kontrabando. Nakordonan ti lugar ang nakapasamakan ti rangit iti rabi. Iso asaan ako na nagpatuloy akitain ko mati bodega. Saan na mabalin ti kastoy? Milyon ti katad ti kontrabando nga day ti bodega. Congressman, anya ti aramidan tayo. Awaga kamin dagiti agbambantay iti bodega, tagalertoda. Nang runa iti bodega, dagiti nabibileg nga armas. Mamuak tinapasamak iti bodega, Congressman. Sayang, dagiti napukaw a kontraban. Ponyeta. Amuklatan, no asino tinangaramid kanya kiti kastoy. Awan sa bali, no di dahijay a Miguel. Day tama day ti isip ko, Congressman. Pagtignayak mo dagiti tawag nga galertoda, sana mabalin ang madadala mamimpinsan dagiti illegal a negosyo tayo. Mayor, kasapulag dagiti daduma at taom, amang bantay iti bodega dagiti nabibilag nga armas. Saan na parikot day ta, Congressman? Oh, may salang tinangidulinak ka dagiti armas. Isuanas ka na mabantayan dagijay anaimbag. Daytoy lang ti may bagak ita, Congressman. Anya dahita? Kasapulan ta ti tulong ni Mr. Fortes. Siya kon ti umawag kan Juan. Ano ba yung mga kayo? Kasarsarita ni Mayor Carrion ni Mr. Fortes iti restaurant. Duwala nga bodyguards ti aday ti apay ti kotse. Ngam sana dagiti bodyguard ti una kapatayak. No di kat ti panguluan da. Dayjay. Ti makderen ni Mayor Carrion. Nagbati pa ni Mr. Fortes. Bodyguards ga ni Mayor Carrion dagiti dua lalaki ti apay ti kotse. Dayjay. Timakdermatan ni Mr. Fortes. Katlanganan ti pumanaw. Surotek. Huh? Nagsasarunong matarimor dagiti nagadua lalaki ti restaurant. Kunak no agmaymay sa ni Mr. Fortes. Buyot nagayam dagiti lalaki amang mangan ni ti restaurant. Surutak ida. Iti sa di naman apapananda. Sa katalinaw, nakaluto ako niti pagmalmantayaw. Lumabisin ka, umuna ka lang tanamangan. Urayan tan ni Miguel, kapsat kabo. Amok nga agawid din day chay. Sa bagay, itay pa'y agsapa rin war ni Miguel. Nairwamak, itikas degar, arabli din na. Tunggal umay dito'y balay kaw. Nabayag ka din na naamamom ni Miguel, kapsat kabo. Wen, kapsat. Napayagan.
di soldado pa lang ni Miguel kung umayan iti balay ka. Asidag namin ti kampo na iti soldado idi dito'y lugar may. Kastaya. Idi ang dapat operasyon na iti soldado kontra ka na iti illegal loggers. Nagtal na ti ilimay. Awan ti mapaspasama ka riribaw. Itimbanawan na iti soldado dito. Nagsublay na iti illegal nagtrus-trusaw. Anya? Naglabas ti sumagmamano atawan. Nagsubli ni Miguel dito'y lugar may. Kat ano nagiti natulungan na at tao kontra ka nagiti illegal loggers. Nagikat din a soldado ni Miguel. Napaksyat na nagiti illegal loggers dito'y lugar may. Kastagayam. Wan kagsat katalinaw. Sinapudno na. At naputot ko ang babae nga agayat launay ka ni Miguel. Anya? Anda putot mo babae, kunam kabsa. Ngamawan mo ti makit kita. Talaga gawan ti makitam ditoy. Puta sinmurot ka ni Mayor Carrion. Anya? Ay, nabayagal nagmaymaysak dito'y kalapaw ko kabsat. Yakbatan ginandat ti umasidag ka ni Nena. Ako tapapanawan nakmatlaan. Ha? Ang naaklon kumatan ti panagbalbalew ti anak ko. Ma'am Althea, nagadudag iti pulis iti aglawlawang. O niya, Rod. Ma'am, adda nangagkulit na kadag iti tao. Adda ka no killer nga katang-katang dito ili. Iso anak ka alerto dagiti pulis itang. O may kantoro. Agsublitan iti pakanan. Saan arumbang nga agbayag ta dito'y sentro ti ili? Wan ma'am, ituloy tang arudan ti magna. Nagatang tamutan dagiti kasapulan igay pakanan. Diyak magustuhan ti makikita dito'y. Saan nagagangay dagiti digdignay dagiti pulis? Kasla dapat padaanan da tao. Wan nga rod ma'am. Adapay nabasag ti pakiwarnag. Ada nagpipinaltog iti kabangibang laang nga ili. Bodega dagiti droga tinatiliw dagiti otoridad. Anya? Sigon iti nabasag. Agmaymay sa laang a tao ginangraon iti bodega. Sakbay ang napasamag ti pinaltugan. Ada imawag iti kwerpo ti polisya. Nga adda mapasamak arangat iti dayjay a lugar. Anya? Nariribukan ti aglawlaw. Ma'am Althea, amangan do adda pa kainaigan ni Don Braulio. Iti mapaspasa makarangat dito'y probinsya. Iso lang ti amok ang makaaramig iti riribaw. Dayta ti pampanunutek nana. Wano saan? Dagiti matlaang am-am mo ni Don Braulio tiagar aramay. Malagip ko pa'y kiti. Ti kaadda ni Don Agusto dito'y Pilipinas. Apay ni Don Agosto, nana? Adda na ipalapayag kanya a miyembro matlaang iti sindikato dayjaan doon. Anya? Saan laang basta miyembro ti sindikato? No di kat pinanser pa'y kadagiti illegal nga aramay. Manipod awan tayon ijay mansyaon. Awan mo taon ti damag ko iti dayjay abakla. Bakla ni Don Agosto, nana? Uwan, ma'am. Bakla dayjay nga Espanyol. Ni matlaang Don Braulio tinangibaga kanyak iday. Abakla ni Don Agusto. Iso matlagayang masabali tinakita katigtignay na idi. Ma'am, managdakdakas matlaang dayjay a tao. Awan tinasayat agayom ni Don Braulio. Aging gat ka ano akasto iti mapaspasam. Pinaltog. Kan nagadudag iti agtutubong agar aramat iti droga. Punno day ta, ma'am. Nakarit kan natangsit pa yung dagiti agtutubo. Awanon ti respeto da kadagiti natangan. Sabihin, yung saan pa'y lahal na nagawid ni Miguel.
kabsat kamo. Ay, huwag nga rod, kapsat katalinaw. Sa dinungatan, tinapnapanan na. Ay, madandana ka na. Sabay la kuma, tawan ti dakas na napasamak ken kuana. Agtalag ka iti kabailan ni Miguel. Amok nga wan ti dakes sa mapasamak ken kuana. Ay, sanak nga ro na maturog. Aging gadyak mapasangpot ni Miguel. Sige, urayan ta ni Miguel. Ambom kabsat. Akikidlaang tilubong ako nada. Agasang ni Hector amang nga gabi di lugar may. Katandagayang pa kay naigan na kadagiti sindikato. Anya, Adaw dagiti damag may panggap kin Hector. Rumwar umunag iti pagbaludan. Nagadaw ti illegal nga aramidin na. basta. Kinimagdak dagiti babarkada ni Hector. Katinda tagdak iti sango mismo ni Congressman Marasigan. Tapno agbalay nga panda. Ha? Katbabaan kanyak, makita ni Congressman Marasigan, ti ibagbagan ni Hector nga agnagan iti Miguel. Anya, Iti sana nagbayag. Sinurot ni Miguel, ti lugar anang ipakniyan kanyak dagiti grupo ni Hector. Nakitak ti kinasiglat ni Miguel iti rangag. Nagpartak ti tigtignay na. Kunak numataya kun iti daydi agundaway. Gapo iti panang ipaturong ni Hector iti paltog na kanya. kasta. Iti sanunay nga dayaw. Kalat nga danang paltog iti iman Hector anak kaigam iti paltog. Ay ni kaya Miguel. Ay, kapsat. Italay nga mapadas ko ti kastoy kabsat. Ngam pagyamanak mitay. Tanaam-amok ni Miguel iti biyag ko. Staff house pinagsarangan ti kotse ni Mr. Fortes. Amok asaan adito iti balay na? Jerry Moore ang nagsindi ti sigarilyo. Ni Bong. Anya ti aramidan dito'y ni Bong. Nalabit nga iso ti agbambantay ti staff house. Nabayag met anag lamang day tao. Amo ko na sa di na ti pagpakpak niyan. Sa anak nagdadali ti oras. Raot at ti staff house. Ngayan itadag iti kabusor. Talaga nga insaganak ti amin. Ado abala tin tugot ko. Puntiryag ti pilit ti nakaparada ako tse. Tapno saan da basta makalibas. Kalpasan na. Isarunok apaltugan ni Bong ang nakatagdar iti abay tiri daw. Apay, ma'am. Kasla saan ka makaila? Rabi iuna yun. Ingkakat maturog yun. Andiyak namin maawatan tirik na nana. Nagbigsa, di ba nagtibayo, di ba rupong ko? Anya, Itala ang makariknak manin iti kastoy. ang mga ano na bandog kalaang. Iso akasta ti marikrik nam ita. Ay mabit laang. Mangtimplaak iti gatas mo. Iti kasta marelax ka. Saan ni nana? Siyak tulatan ti mang templa iti inom magkagatas. Ay namaham saan ka unay ngagpampanunot. Dakes tinalabas sa panagpanunot. Kayat ko ti maturog. Ora ikidam ko dagiti matak. Ngam siririing matiisip ko. Agduduma dagiti sumsumkan iti panunod ko, nana. Anyang atanday ta. Panawan taklatan iti salas, nana. Maturog kayon. Ma, amumatan ti ugali. Aging gajak makita ang nakaturog ka. Sa anak ang makaturog. Nana, Ay, narnakanon dagiti kakaduata. Nang runakin ni turo aman naturog. Nagbigsa ti urok na. Pagka
kalmaam ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka, anasay. Nakatlaw ni Bong iti aramidag. Kamkamatan dakdag iti buyot ni Mr. Fortes. Patugan nyo! Palpaltugan na kung nagtiawan na bayan. Mangkita iti mapaling ko apaglamangan. Ija banda. Ikagumak ang try. Dahil mga nagaduda mang kamkamat kanyak. Dahil ito'y tisaptan niyo! Ituloy ko tatay. Mangbiro ka kiti napintas sa paglamangan. Parbago na yung saan pa yan nagawid ni Miguel, kapsat katalinaw. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Madantara ka na kapsat kabo. Kinakudula. Sa anak-anak puro ka nagpaknag. Urayot lata na sumangpot ni Miguel. Ay na, sapay la kuma. Tawan ti dakes ang napasamakan ko na itinapanan na lugar. Ay, nadatataulan dagiti asaw. Nalabit ani Miguel daytan. Ay, naribot pa ilan namin. Isuadyak may lasing kay taong agturong dito'y balay mo. Kapsat kabo. Ay, kita man di tatawa. No asino ti agturong dito eh. Pakunakon kahit ni Miguel. Ay na, agyaman na ta nakasublin dito'y kalapaw. Kastagayam tinapasamak, barok. Uy, tatakabo. Diyak man nagbaligaan ang patay iti leader da ni Mr. Fortes. Ngam adumat ka dagiti buyot na tinapasag. Nailasin da ka kaday, dagiti kabusor mo, Miguel. Saan tata? Pulos ng awan na kailasin kanyak. Sayang. Nibong ahit man ni Mr. Fortes. Nasiglat mat dadya tao. Diyak napuntaan. Anya? Ngam sana may sakyal daw, tatakabo. Amok matin dagiti lugar apapapananday dya Mr. Fortes. Miguel, agmay sa kalaeng asumagsango ka dagiti kabusor mo. Isungaganad ka kumakanayon. Uwan tata, talaga kas tatir aramida. Agan anada, tapno agbaligi ak amang parnag kadagiti itta, iti kagumong. Agyaman na iti daytanay bagam, Mr. Fortes. Di ka madanagan. Takanayon latta ti panagan-annad ko. Bye. Sigun kini Mr. Fortes. Agmay salaeng tinangraot kadakwada. Ado tinapasag kadagiti buyot na. Nagtured matenday diya tao, no asino man day jay. Hector! Abay, Congressman! Umasidag ka kanyak. Napateg, tibagakan ka. Why, Congressman? Abay ka di, Congressman. Rumwar tayo kadagiti babarkada, may tamit lang. Sige, Congressman. Takayo pa lang ti kakadwa ka rumwar. Tabinilin ko dagiti tao. Abantayan da dagiti dadu mapay. A bodega. Dagiti kontrabando. Anya tar aramidam dito restaurant tanong. Imbagak maten asaan kayo ngagpakpakita pa'y dito'y. Nay na anak, napatag tigagarakan ka. No anya man ka. Ibagayon adagos. Tadyak kayat ti masinga. Ado tar aramidam. Agawit ka ni Jebalay. Kat makiwin naswaskan ka ni Mayor Carrion. Diyak kaya tamay sagmak kay ti mapasamak ariribaw. Anya ariribot ti sasawin niyo, tatang. Mayat itang hibiyag ko. Maaramid ko amin akayat ko itidan na ni Mayor Carrion. Ti bagbagam anam ay iti din na ni Mayor Carrion. Isunto ti mangted iti ariribaw. Di kay maawatan, tatang. No kayat yu ti kwat.
Itag ko adagos kada kayo, tapumanaw kayo. Diyak ka sa pulag ta kwartam nila. Ti pa nagsublem iti balay ti ka sa pula. At panawa mo ni Mayor Carrion. Ay, Panawa mo. Tanasapa pa. Nana Marcelina, simang putmat gaya man ni Nana Amalia. Sa dino ay kayan na. Ada iti silet. Sang-sangpet na launay anaggapo iti ayan ti kabagyan. Sige Nana, kasaritak ni Nana Amalia ikisalit na. Di mo pa'y lasingaan ni Amalia. Taamang ano na badlong iti biyahe. Baybay ang pailaan. Napatag ngamin ti bagakan ko na Nana. Amok ang maawatan nak ni Nana Amalia. Ala, kasaritam nga rod no napatag ti ibaga. Nagbayag ti agora iti jeep apagluganan ng agawit iti balay da Nana Marcelina. Ada na pa na ni Dora. Isu adinak nakuyog ang naggatang kadag iti masapsapol iti pakanan. Ada ita. Ada sumungad aji. Para ako. Para! Nih, di nagsinagdangan. Nalapit anak na iti pasahero. Di nasayangan. Umalis ang iti pagpwesto na aguray iti jeep. Iti dayjay abanda ti paguray. Mas ka na may deliver kung dagiti droga iti may saka dagiti parokyanon niya. May kawa, ngawan ni Jaime akadwa. No kastoy nga anta may deliver a droga. Anta ako nito sa tratili. Iparparta ko ti paragmaneho. Ti preno ka! Babaya nakatagtor iti patok ti nangatong establishmento. Ni Altea. Diyak agsayang iti kanita. Maragsakan lakit din ni Don Braulio. No maalak ni Altea. Ibuelta ka dagos ti kotse. Itayak pa niya guro iti jeep. Ngampasig anak no iti pasahero dagiti lumabas. Aldawan. Siguradong agur-ura yung Nana Marcelina kan Nana Rosalia. Altea! Pili. Di mo gamdan ti agtaray. Ang mga nadagas ti aramidakan ka. Sumurot ka langan as itatalungod kanya ka. Sana ka sumurot mo. Ipatandak Pili! Imbagak na di mo gamdan ti tumaya. Umay ka na! Nasayata nagulima kamatlag. Nabayagan na sapsapulan na ka ni Don Braulio aninong mo. Nudyak lang pang panunutan ni Don Braulio. Sa Valentin ang iturungakan ka. Ayop ka, Pili. Talaga nga awan ti inaramid mo anasayangat. Nagyaman ka. Tadyak impungol dagiti imam. Agtugaw kalatan, di mo kayat nga aramid at tiada iti isip ko. Pinya. Asidag ta ni Timansyon. Sigurado ang maragsakan ni Don Braulio makakita kan ka, Altea. Kotse ni Billy tinagsardang iti patong ti mansyon. Oh, apay ngay, nagsubli na itataod. Katnas ka na maideliver na dagiti droga. Ala, bumbakan, Altea. Tarasan. Ni Altea tinlukan ni Billy. Tarasan. Juan, ni Altea ngagpaiso. Nasaya at nasapulan na ka ni Billy. Napayag ka panawan na saan ka nakita. Kailiw kan, iha. Diyak ka muna niya ti bagaka. Sana ka natalgad iti mansyon. At niya, No di nagpinilit da di abili. Sana kasi murot kan ko na. iha. No, anya man dagiti nagpasulag. Pagkawanan na kon. Nakasagana nga balbaliw. Basta talinagkan dito'y mansyon.
Aramid ti amin. Tapno baliwa kon ang mamimpinsan tinagalas nga ugali. Kinapudno na iha. Si kalatan ti pampanunutek. Manipod naglibas kayo. Akadwam da Amalia ken Rosalia. Anya, Itilasod ti may satawan iha. Nagbalbaliw ako. Araramidag na ito tapno saan ka niya umadayo pa'y kanya. Ninong, Nagkarkararaga. Asa pa'y lakubata makita ka manan. At napapgandag iti kararag ko. Kailiw ka una yan, iha. di nakarakupan, Ninong. Ha? Pangasim. Iha. Kitaon dakdag iti babaunan diti mansyon. Kasla kayat tak ang makasarita. Kita matlatan ng iti babaw ng iha. Di mo ida ikaskaso. Tinasayan. Mapantay jay kumidor. Amok amabisin kan. Umay kan, iha. Pili. Pakitaan nyo latan iti kinaimpag ni Althea. Tapno sana na pumanaw dito mansyon. Aparikot tayo boss. Aramidin mi tayo. Agam na. Si putam latat itunggal karon na. Nga sa pulak ni Althea. Kan napatagan kanyak. Boss, nagpayag na kisarsarita ni Althea kadag iti babaw ng mansyon. Awa ng kinaramidan dag iti babaw ng trabaho. Bayam latay dami. Kailiw da lakit din ni Althea. Huwag kayan, boss. Na-deliver kong dag iti droga. At imat kumot ti kwarta apayat ti parokyano. Good. Wangayam. Kumusta matan dagiti koleksyon tayo iti sugaran ama sakupan ni Mayor Carrion? Boss, ibagak ka na kayo ti pudno may panggap iti koleksyon tayo iti sugalan. Anya da ito? Siguro ka iti para bantay tayo iti sugalan. Nagkulkulik tayo iti buyot ni Mayor Carrion iti protection money. Anya? Dahil tatindanon kanyak ti may sa para bantay tayo iti sugalan. Tiyoran bain na Mayor. Saan lang dahil tati nakalap ko nga informasyon, boss? Anya pa'y? Sumagmamanula nga droga ti mapaspas-track iti pusher tayo. Iti masakupan ni Mayor Carrion. Adda ka namang laplapod ka iti pusher tayo nga aglako iti droga. Anya? Boss, anya tiramidan tayo. Tapno pumigsa ti panaglako tayo iti droga iti masakupan ni Mayor Carrion. Ituloy ulat na tiyagla ko itinayjay ang lugar. Kahit no adalat ang manglapad ka na tayo. Apulon, tiyaramidin nyo. Di kaya't ko iha. Saan ka na pumanaw pa dito mansyon? Ulit-ulit at ngayon pagakkan ka. Anapatag ka kanyak. Ninong, No anyaman nagitisan mo ang nagustuhan kanya kiti kalabers. Kabailag abaliwan dagiti mati nga ramid ko. Sana nga maumang nga ibalikas mananday takan ka. Ninong Braulio. Bigbigak adakkel ti utang ko ana imbaga nakam kan ka. Gapo iti panang padakkel mo kanya. Nagnaudak iti mansyon. Dinak binaybayan. Yeah. Ngam panawon mat siguron, tapno ibagak amin dagiti pakaburbor tiyaak. Ano na ito? Dahil kat bukod ko lang nga panagsirarak. Maipanggap ka dagiti sanikwa na panawan dagiti dadakkel ko. Nasinga dagayom mo dahi di papak. Nadakamat mo pa idi kanyak a negosyante. Kan ado dagiti gagayom na. Puno na ito? Tilaan kayat ka amaamuan. Sa dino nga taitan ti ayan dagiti sanikwa. Wano kinabaknang dahi di papa. Ninong. Amom ka dino sa dino ti ayan dagiti sanikwa dahi di papak.
Ha? Kuha, Jaka mo iha. Wan, Jaka mo. Sigurado ka, Nino? Wan iha. Pudno. Nasingad gagayim ko dagiti nagandang ko. Nga, Jaka mo no ayan dagiti kinabaknang na. No kayat mo nga agtalina dakmanan dito yung mansyon. Tung palam ti kayat ko. Anya dayta, iha. Kayat ko apasyaran ti resort. Ngaw awagan da iti paraiso. Kwa, Apay, Nino? Kasla naglaat kay timbagakan ka. apay ko mamata maglatag, iha. Kasano ang amwam ti paraiso? At ka din nang ibagakan ka. Awan din ang ibaga kanyak, Nino. Nanggagkulaan kadagiti tao ang makaam mo iti paraiso. Sigon kadakwada, napintas kan naulimak iti dayjay a lugar. Pudno dayta, iha. No kasta nga rod. Amom dayjay a lugar, Nino. Amok day dyan lugar. Gaputa. Kukwak day dyan paraiso. Anya? Wala. Di ka madalagan niya. Siya ka mismo. Di mangipasyarkan ka. Iti day-day a lugar. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya't na ang taya pasyaran tindaan a hideout. Pili. Iswapili naman ay bagdag iti tao tayo ijay. Tasaan da nga iparparang dagiti armas na. Boss, kasano nga namuan ni Altea ti hideout tayo? Di ka nagdamag pa, Billy. Tungpalam na tanti magbagakan ka. Sige, boss. Iparang ko a caretaker dagiti agbambantay a buyot tayo ijay daan a hideout. Iswa dalusan nyo anay magtiunag, kan iti aglaw-law ti hideout. Boss, kasano dagiti usar ni Don Agusto ti hideout? Sana bale, na nakalag ti Serador at isilend ni Don Agusto. Panag ko na, sana nakitaan pa ni Altea ti silend. Malagi po ti panagsubli ni Don Agusto ti Espanya. Matuloy ka di, boss? Saan pa yan alpas ti transaksyon na dito Pilipinas? Nang runa iti binangon na laboratorio ti Shabu. Nagtalinaan iti ayan ni Mr. Chan ni Don Agusto. Gapo iti plano da abangunan a negosyo. Nabayag namin na jak nakikita dahi di alakay, boss. Indon bigat. Umay dito yung mansyon na napatag ti pagsaritan. Makumikumag ni Don Agusto. Gapo kadag iti nagduduma a negosyo na. Isorti mo makikita pa eh. Boss, Ala, saan pa lang at ay tati pagsaritan tapil? Mapangkan, iti pangibabaw lang kanya. Ay, Diyos ko. Grabe ay, ngamawan pa'y laang ni Altea, Marcelina. Ay, itay pa'y agsapa api manaw. Impakada na ang mapanlaang gumatang kadagiti masapsapol iti pakanan. Marcelina, rumwarak. Sa dino ti papanam, rabi iuna yun. Urayan tayo latan dito'y balay ni Altea. Tiyak nga ron makaid na. Iso nga inaksuknalan, ijay nagsapalan tinalan nga turong dito, uy. Sanan, ang mga nuad dapay dakas ang mapasamakan ka itiruar. At tiyag nga agawid ni Altea. Saan ang maikat kanyak ti Altanag? Ha? Nalapit ani Altea daytan agtuk-tuk-tuk. Nana? Nana Rosalia? Turo? Ha?
iso nga agpayson, Marcelina. Ah, siya kung timang ilukat itirid. Lukas ta. Nagkapo ka, ijay mansyon ni Don Braulio. Uwan na Rosalia. Nasaya at impakita kanyak ni Ninong Braulio. Imbaga na pa'y anawaya aklatang agdakiwas. Ano niya? Nakita nak ni Billy iti sentro ti ili. Agur onayak iti jeep. Nga pinilit na ka naglugan iti kotse. Diyos ko. Nabatik madagiti nagatang ko ang maaramat ko maiji pa kanan. Awanin tinaaramidak iti daydi akan ito. Kabayatan ti panagdalyasat mi ngagturong iji mansyon. Nagpampanunot ka na imbag. Ma'am Althea. Nas kan ngagbalinak ang naturod kan kalmado. Tapno makapagpanunutak ana imbag. No kasangok ton ni Ninong Braulio. Kat maibagak ti kayat ko adamagan kan kwan. Kat, anya dagiti imbag-bagakan ka ni Don Braulio. Agbaliw ka nun amaming pinsan. Basta agsubliak magtan iti mansyon. Ngam, amo ka pamaranglang dagiti imbagbaga na kanya. Ma'am, Amo ka sana ka napatigan ko na. Nukas pangarigan tapod no dagiti ibagbaga na anapatigakan ko na. Di na ko mapinagulbudan, iti damdamagak. anyang amin dagiti damdamagam kan kwa na, ma'am. Di maipanggap ka dagiti sanikwa, dagiti darakal ko, nana. Anya, nadamag mo kan kwa na dayta, ma'am. O nana, saan lang nga dayta ti dinamag ko? No di kat ti may papan iti paraiso. Imbaga na kanyak ako kwa na ti paraiso. Kinapod no na, ipasyam nak ija inton bigat matlaang. Anya, amang ano, Amok ti pampanunutem nana. Ngam di nagpakadanagan. Amok kon ti rumbang nga aramida. No agpampamarang anasaya at kanyak ni Don Braulio. Kasta akmat kan kwa na. Aramidak mati amin. Tapno makaasidagak. Iti ayan dagiti sanikwa, dagiti dadakkel ko. Althea. Bili, natalusan men, di unag, kundi niyang lawlaw ti daan na daw. Sayat mo, asta. Good. Oh, nga to. Urayan tayo asumangpet na Don Braulio. Yan Althea. Na, kunak man nuso na niyang pakita pa niya babae kan Don Braulio, Bili. Siya nakakita ka ni Althea iti kabangiba ngayon. Indatag ko ni Don Braulio. At nabaya ka nagsasarita na. Ay, basta na yan. Nagayawan. Buen. Amo tayo matakailiw launay ni Don Braulio ni Althea. Nabaya ka sinapsakol tayo. At talaga yan may tiyagalaw-law. Bile! Ikaw ni Don Braulio di sumungad! Sa ganahon, Ubing. Amo yung tiaramida nyo. Apaman na makadanon da dito'y hideout. Pwede ti ibagbagan ni Nana Rosalia. Nagpintas kan naglawat ti paraiso. Manipod dito'y nga to ti lighthouse nga ayan ko. Makitak ti pakabuklan ti sanikwa. Dagiti dadakkel ko. Iha, itay ka ba dito ni Lighthouse? Mabakan, nakasaganan ng iti impalutog amakmakan. Kaya't ko pa yung tagtalinad dito'y ninong. Sanak pa'y amabisin. Umuna kayo namangan. Iha, no saan ka matlang amangan? Saan ak matanamangan? Anya, Sika tiga po ng apay anak paluto ak iti ado amakan dito'y paraiso. ninong? Asino dagiti nagado alalaki iti aglawlaw ti paraiso? Oh, dagiti para bantay ko dito'y paraiso. May payat na kidatap no agdalos, kay mang taripato kadagiti bulbul. Kasta ka di. Uwer niya. Oh, sana rupangan payat dito'y Althea. Apay na paulimag ka ninong? Oh, Anda ka di pare ko?
Awan niya. Adalang SIM card iti isip ko. Sapay lang umata, di mo ikan iti sampalya kay papanati panagulim ko. Presko ti angin. Apay nga ita lang ang makitak na iti alugar. Ang dagayam na kalumang dito'y a paraiso. Nino, naibagam kanya ka napatagakkan ka? Saan ka din? Uwan, ibagak na itaya. Nukas ta nga ron. Kidawak ti panagtalinaod kon iti daytoy a paraiso. Althea, No kayat mo sa anak kon nga umadayupay. Agtalinaod akon diti paraiso. Aging ga iti kayat ko. anya. Kumusta nga tan ni Althea iti napanan na? Patsyok ang nakita na itan ti mismo abalay dagiti nagpukawan adadakkel na. Marceli, sa pila kumata maaramid ang naimbag ni Althea ipanggap ni. Nasken nga agtalagkaken ko ana. Nalipatam ka din nga anak na di Doña Sabel ni Althea. No kasano ti kinasirib ken kinaturad ti inana, kastamod ti anak na. Marcelina, Nakita ka ni Althea ti ugali day di Doña Sabel. Sapay la kumata makapanunot iti napintas awagas. Tapno mabawi na ti kinabaknang da. Kaya't ko tigmay-may sabi, pangasim ta di nakasitgan. Aging nga kadita, kastalak pati tratong kanya. Awan mo ti madi, unod natas nga karamida ka. Nagalas ti babae ang suplada. Ay, Kaya't pula nga'y pasikin katibagit Althea. Nung sinasabrak ti pakpakitan. No kay kasta? Napintas ka nga uri na kami so. no awan matlang ti ibagam kanya ka nasayaan. Pumanaw kalangan. Nga uri bagakten ka? Asan lang adito'y paraiso ti makitan asanit po ang Don Brawl. No kasarita na kiti nasayaan. Ibagakten ka ti kabarbaro. Ken naglawa a resort ni Don Brawl. Anya? Adda pa'y sa bali a resort ni Nino? Gusto ka? Kaano lang nga naipatak ka? Agulay ka. Saan ta pa napasag iti tong galmaysa? Iso adya kibagbaga. No sa dino, tidak ka kamatag arisa. Ibagam kanyak no sa dino, Bill? Oops! Ito may sa kondisyon. Ayan. Anya dita kondisyon. Pamumunti kaya to. Di na si Berg. Kaya nagpalin na ganyan to. Anya? Talaga abastos na ito at tao. Kita matlatan tiro pa kaya. Sa bagay, magustuhan kita ng mat-mat-mat mo kanya. Nagsimple lang ti kondisyon ko. At lunan nakagayam mo. Kat di na kong sup-supladaan pa. Ditakan. Tinatawan na pa. Nagmayat akit kita des hugti pagina ng pagna. Nagpintas ka nung makapamauyong kaldaya. No manuhod kayo di kayat ko napasanak. Ibagkan ka ti kinapundo ang kukwa. Dagiti dadakkel mo ti paraiso. Ken ti dagaan nagdapatan ti Lalawa Resort. Katukan ti kinababayad. Kadlawan kagapoy tinaramid mo iti kanabas, Miguel. Naparmek mo dagiti daduma abuyot ni Congressman Marasigan. Ken kastamatan anatiliw dagiti daduma pay a kontrabando nga deti bodega na. Colonel, akikidlangan ti daga pagbatbatayan day ja Congressman Marasigan. Nawaya pa lang nga makapagdakiwas. Gapo ka dagiti buyot na. Miguel, inutem apokanen dagiti dakes aramot tinangato akawayan. Babaan day tang aramidem. Inot mat amatumba ti mismo apon. Colonel, Oray kasano ti kinangato ti kawayan. Agdumog lata.
babaan tinapigsa nga angin amang dalapos kunkwana. Mamimpinsan amarsa. Colonel, aramida ti amin. Tapno mabuwal ang mamimpinsan tinangato akawayan. Diya akong ipalubos nga danto pay agsaringit aramot. Ket agbalin tumanen anangato akawayan. Itan tinapintas aguntaway. Amang ripuog kadagiti kabusot. Miguel, naskanyag tutuma klase ti motor ti ramatem agbaliw. Isungad din sa ganak nga ramatem. Colonel, Talo a klase ti motor ti adday ti karahig. No kayat mo ba? At dapat tayo may sa kotse kaya balay. Napayagan na jak na usar tayo jay. dagiti langan motor ti aramatek, Colonel. Nalaklakan ay maneho. No adakan iti peligro. Sa bagay, husto ka, Miguel. Adayo pa... Amos! Kartingan ta kitang sag dito yung kotse, Miguel. Kartingan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Colonel, agduduma ang lugar ti pagtatawudan ti ranipak ti paltok. Well, Miguel, nakapwesto na yung bagdag iti kabusa. Nagsardeng damatlangan. Nalabit nga agpalpaliudan. Miguel, saan ta basta makapanaw dito eh? Iti 12 o'clock. Talo tinasiputak akabusor. Colonel, Iti mo 3 o'clock. Pangen akabusor ti adda dito. Miguel, cover me. Doa talaang amang para magkatakwata. Kukwak ti perimeter. Kukwak ti frontal target area. yes sir. Wait for my signal. Now! Ito iti para ka tayo! Nagpartak ni Colonel Maravilla ati Maray. Nabayag ajak nakita ti kinasiglag na itirangat. Oops! Pagpaltugan ka na. Nasken ang makaasidaga kadagiti kabuso. Kakador! Agsan na tayo! Saan tayo? Kapalangan na Miguel! Atong tina tayo! Kakador tayo! Atras! Diyos kay, napayan dito na to. Basit langit, tinabati ka na kami. Tumakaya ko! Hector! Simon gandatan ti Maray. Pagtuka ka na gusto ka! Diyos kay, nakalimang. Ramatek ti imod ko ang granada. Ipuruwak ko itinaglim na nanay! Sigurado ani Congressman Marasigan ti utak ti panakaambus mi. Ngem saan kami apaatiw kini Colonel Maravilla. Granada! Tumaraya ka dagos! Dandaniawan. Dayjay, timarayan ni Hector. Kandagi ti kakadwana. Kamatik ito! Miguel! Are you alright? Yes, sir. Naglipas ang dagiti kabusor. Bye-bye ang latan itan, Miguel. Sa labali, ato tinaparmag takadakwada. Sir, positive. Ni Congressman Marasigan ti utak ti panakaambus ta. Anya? Tao ni Congressman Marasigan ito. Amamok na dya tao. Saan akong amas tao? No apay nga amuda ti ilalabas na ti dayta lugar. Sigod ni opisyal ti armada ni Congressman Marasigan. Iso nga muna ti aramidan na. At dala ta impormante na iti unag kan iti ruwar ti armada puwersa. Hector, anya tinapasama kada kayo? Ayan dagiti daduma kakadwam, anang saneb kada Colonel Maravilla, kan itinayjay a Miguel. Congressman, napay kami anang sanod kadakwada. Aniya? Pasensya kayo, Congressman. Awan tinara. Congressman, Nagadu kayo nga imbaon ko. Ngam napay kayo lang. Sayang ti impormasyon ti parasim ko. Gapot a pasig kayo amanal. pasensya kayo, Congressman.
Anya pa si pasensya. Italain nga makangagak, iti panagkidaw iti dispenser. Ti may salang abuyot ko. Diyak akseptaran, ti panagkidaw mo iti pamakawan na manal. Pumanaw ka, sakbay nga asutag ti paltok ko, Hector! Anya tinapasamakin ka, Hector! Kaya mabibaw matan ti bibig mo! Tinanugnak ni Congressman. Kapoy tipad nakapahay tayo ng sanab kada Miguel. Yan tigadwa na soldado. Kasta ka din. Ano saan lang nga dakkel ti ibay bayad na kada tayo. Panahon tayong tigrupo na. Ano siya? Diyan kaya ti pumanaw kini Congressman. Sana pare ko timakan kan kwarta. Anya launay ay ti adda bilag ti ni Miguel. Tadi tay basta maparmag. Mga no, ada superpower na. Luklukwan na kaniha! Epa. Anya superpower nga bagbagayo. Kaya tiyo, tada kayo ti pagipapasak iti pungtot ko, ha? Relax. Relax ka kadilang, Hector. Rabrabakin na ka lang. Diyak kayo ti marabrabak. Ala, panawan dakpay lang. Jaski kayo. Nana Marcelina, siyak na tanti makabungag serbi kada kiti customer tayo. Ang ginana kayo kiting. Ay, baybay anak latakad turo. Kabaulak mo tiar aramida. Iso adinak man pakadanagan. Pangunay kayo ayan na. Nana Marcelina, kita nga hindi ko siya nagsardang iti saan unay nga adayo. Ha? Tikot chili alteya. Wala na. Agturungan dito ni daring ko. Ni Ma'am Altea. Nana Marcelina? Tono? Nasaya at adakan balasang ko. Nagluganan pa yan ti kotse, Ma'am. Wantoro, nabayagan na kagarahe di kotse kaya mansion. Ay, Ma'am Altea. Kumusta ay tinagkap, Ma'am? Anya ti madamag. Toro, saan adito isang waran ti ato atao ti pagdamagan iti kasta. Ha? Sorry po. Ala, namabisin ka, Alteya. Mangisagana akon iti kanam. Siyaklatan ti makaam mo, nana. Siyakon. Madaseg ka kontaken ti upat a numero ti cellphone dayjay a Colonel Maravilla. Patsek nga iso ti protector dayjay a Miguel. Agalwad mo't kanyak dayjay a tao. Idi pay laeng nga dayo tiriknak kini Colonel Maravilla. Pinasaya. Kontake kon dagiti numero nga inform ko. Saan ang nakafonbok ti numero nga mo awag kanya? Numabalin. Tsak kahit asumbatan ti prank caller. Sumbatak latan ti mo awag. Hello? Sino detoy? Kumusta ka, Satanas? Anya? Congressman Marasigan. Nasayaan, tanay posesan ng Colonel Maravilla. Anya ti masapul mo kanyak, Congressman. Ibagam ko maadagos. Tadyak kaya't amasinga ti trabaho. Kaya't kalaing nga kumustahan, Colonel. Agtartarakin kagayam itikali. Amang sip-sip payon. Kadagititarakin ku apiek. Anya? Colonel. Urayam tiaramide ititarakin mo. Tikali anangatula unay tutayamta. At tantulatapan nakasilo na. Congressman, jak maawatan dagiti bagbagam. Menel kagaya, Colonel Maravilla. Nagsimple lang di bagbagakin ka. Awate man ay bag.
Tapno masaganaam, di posible. Ngaramidakan ka. Anya? Laglagi bam, Colonel Maravilla. Narasilang tibiyay. Tandaanam dayta. Pinidop ng ti cellphone. Sa anak amabutang ka Congressman Marasigan. Ar-aramidag laang ti trabaho. Nakasagana ak itan nyaman niya ramidan kanyak ti chay a Congressman. Isupay ti dagganas na amang hawag kanyak iti Satanas. Nakangato iti Red Alert ti Departamento ti Anti-Illegal Drug Task Group kontra kadagiti droga. Sigun pa iti nakasaritak a reliable source. At maidalyasat at droga iti pantalan. Inton rabi. Ada nag-text. Ni Colonel Maravilla tinag-text kanyak. Ti plate number ti kotse alimbabas. Ni nga ta Alteya tinagmaneho iti kotse. Tinasayat. Pagandar ka dagos ti motorsiklo ka. Ket surutek ti kotse ni Alteya. Nagsarteng ti kotse ni Alteya iti batog ti gate ti mansyon ni Don Braulio. Sino nga ta tinangramat iti kotse? Ni Alteya tinagmaneho. Anya ti kahit asawan na ito eh. Nagsublin ni Alteya iti mansyon ni Don Braulio. Aday niyawat kan kwa na ti lalaki iti gate. Dayjay. Pimbanaw patlangan ni Alteya. Surutek latta ti kotse na. Iti sa di naman apapanan. Kampay di. Aday patagas ko ken ni Alteya ijay mansyon. Iyawat ken kuano ni Amado ti file case. Araglaon iti peke a dokumento ti daga. Nakasta, umay ita dito'y hideout ni Alteya, boss. Well, ket tanang ti panagsasaw minton makasangpet ni Alteya dito. Pulos, hindi mo naknakamatan ti hideout. Mawata. Uwan, boss. Imposible asaan abasaan ni Alteya. Dagiti peke at dokumento. Amo ka tayo dyan ititisap-sapulin na ken ni Rosaria ijay mansyon. Ingagara-garamitan ti gastoy tapno mabasa na asyam. Siya tiyakin kukwa iti paraiso. Boss, saan nga ta naglaw ni Alteya? Peke, ti dokumento ti daga. Bill, kasla original na tan ti panagaramit. Batya ka din tumadlaw ni Alteya ang napalsipika ti dokumento. Boss, Ala, urayan tan ni Alteya. Isapon ko pa ti kotse dito igit ti kalsada. Kaya't ko akitaan ti linaon ti file case. Blangkong met ako ban ti adda dito eh. Amang ano na iparabaw lang ti kopon ban. Ikatak. Dokumento ti daga. Katnagan ni Don Braulio ti nakasurat. Sigon iti mabasak dito eh. Residential area ti nakadapatan ti paraiso. Mariribo ka na. Apay ani Don Braulio ti akin kukwa iti daga.
Saan ka? Dagiti dadakkel ko. Palso nga ta, dagiti imbagbaga kanyak. Dana ng Marcelina. Una kon ket abinasa ni Altea ti peke a dokumento ti daga. Inyawat na itay kanyak ti file case. Kasano ti panakahamon, boss? Nagapu iti senyal, Billy. Nasenyalan dagiti dokumento. Blanco a kopon ban ti imparabaw ko iti dokumento. Anya? Timeten mismo a dokumento ti nakaparabaw iti blanco a kopon ban. Kahit asawan na ita, nabasa ni Altea asya tiyakin kukwa iti paraiso. Boss, Sana rumbeng ang maamuan ni Altea ti amin, Billy. Aging ka si Bibiaga. Ang talinaan. At kukwa. Di kinabagnang. Di pamilya na. Kanya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.